mhlambe bazosihlelela abazalwane. Akitse mhlawumbe I think batakuhlelela abazalwane. after i-service Kinano after service. sinezinto ezimbili ebengizizwile Kuna into tse pedi tse neng ke di utlwile. ukuthi kuzoba ne-meeting Hore ho tlo bana le meeting. Menyezwele. Jwalo ka ho ile wa Then holetsa. number 2, Ya bobedi. ifamily yakwaNsibande noma ngithi ngase-side Family ya Ntsibande. Kapa lehlakoreng la family ya Ntsibande. bacele i-prayer Ba kopa thapelo. e-inner day. Ko ena day. Kunogogo uyagula abanye abazalwane Kuna le bagula nkgono a kulang. Bazalwane ba sike saya hopola. khona ngithi Kalakara ya teng. bacela umthandazo. Ba kopa thapelo. It look like isimo sithanda ukuthi sibe isimo O esingajabulisi. shebana ka re seemo ke seemo se phatang se ke sa They believe thabisa. ukuthi mhlambe Ba tshepa umthandazo hore mohlomong thapelo ungaletha umehluko e ka tlisa phapang efamily. family-ing. Ugogo uyagula ngathi akasakwazi Nkgono ukukhuluma. wa kula nkare ha sa tseba le ho bua. Sick bazalwane. So emkhulekweni asingabalibali Jwale thapelo ho ska ba lebala. ukuhleleka kanjani Ha ke bazo tsebe hore o tlo planeha jwang. sizozwa ngama-end Re ukuthi tla utlwa ka di-elder hore kwenze kanjani. Ukuthi ho etsuwa highlight jwang. ukuthi Ne ke re ke highlight je hore re ska ra lebala ho. ube wena wawungenathi abe safele khona basho kanjalo ube wena abanye abafisi ukuba sendlini yenkosi Ba bang ha ba wisho ho ba kodwa because Nyamorea. nalento yokuthi hobane o mametse hore abe safele abanye babanjwa nje into yokuthi ba ba tshwara ke ho khumbula nje ukodwa ukuthi is there something uNkulunkulu akangenzela yona. So ukuthi noma zikhona ezinye izinto ezimnyakazisayo kodwa at least kukhona something angayibanga. Bake bathi abanye abazalwane ubeke walunga uThixo ebeke walunga hawu Thixo bathi ubeke just cabanga nje ukuthi njengoba lesimo singasakujabulisi as if akubuye nje just a peace of mind ukhumbule ukuthi khona ke ubeke walunga noma sekungathi mhlambe manje akho right ake ubuyise nje that moment yabona that good memories ezithi ubeke walunga mhlambe kungenzeka ke according to the situation sakho uthi I know akekho awuyise lokho hallelujah ngibonga igama lenkosi angikho lapha ngikho lapha ngikule ndaba leyo ukuthi Kitabeng ena ya hore uma unganaka Justin these days ha o kana Justin matsatsing ana nokushumayela injumayelo ezo 3 ke na lo shumaela di In one shumaela tse sermon. tharo semoning A1 if you understand ha lo ro utlwisisa ukuthi ukuthi inama-parts o tla bona hore ena le diphatsi tse tharo I don't know ha ke tsebe malibonga igama lenkosi lebitso la morena ha le bona namhlanje sikhulumeni le ndaba ka shoko ha re bueng taba ena kukhona isimo esiyasivele ho na le seemo se nang le ho hlahella bese kuvela ukukhuluma bese ho hlahella ho bua angisifisi ukuthi senzeke phakathi kwethu ha ke wisho ho etsahale mahareng a rona
angifise noyedwa ha ke wishetse la mong ukuthi aficwe leso simo hore a thole ke seemo seo khona lapho thola ukuthi khona hona le mo teng o tholang hore uThixo usezamile modimo sa zamme ethi uzama ukukuncela a re a zama ho uthi buya mntwana buya ubuyele ekhaya musu ulibala uyele ekhaya wathi kutholakala ukuthi ayikunzima mara o tholana hore ho bima nezakho nje tsa hao nje amaphungane nje yazi amaphungane kona lesithi masala thothi noma uThixo uyakhuluma kodwa yandiza mara nje ubisi awuhlohali lutho kuze kufike esikhathini lapho khona ufike nakho mawuteng uNkulunkulu athi ungabakhulekeli modimo a re o ska ba rapella batho bana ngoba noma obanile ha o ungabakhulekela ka ba rapella angeke kenze lutho ba o ke setsa le lutho angifisi bazalwane lokho kithi ha ke wish ho rona mahareng a rona khona isikhathi lapho khona hona le nako mo o tla thola hore kana gore bonang ka teng modimo athi uNkulunkulu yazi a re modimo noma ngabe bekuMoses la lano eme Moses Noma ngabe mona bekuAbraham. kapa no eme Abraham angeke nje ngize kuze umkhuleko uma ukuthi uqondene nawe utlwe thapela ha bane shabane le wena angikufisi yazi lokho mina aku wish ho khona kufisa o tenga o lakatsa akuphelele lapho bazalwane okunye asibhekeni ku-Revelation o marusha Psalm 22 verse 11 to 16 Revelation 22 verse 11 to 16 uyele ekhaya uye ekhaya uya mntwana buya buya mntwana buya mntwana ubuyele ekhaya Masuyitholile kukhinduli engabiyelwa ngaye Psalm 22 verse 11 to 16. Yeah. Revelation 22 verse 11. Ongalungile makenze njalo. Okungalungile. Nongcolileyo makazingcolisi njalo. Kepha olungileyo makenze njalo ukulunga. Nongcwele makazingcolisi njalo. Sicela uphinde futhi bamzibandi. Ongalungile makenze njalo okungalungile. Nongcolileyo makazingcolisi njalo. Kepha olungileyo makenze njalo ukulunga. Nongcwele makazingcwelise njalo. 12. Bheka ngiyeza masinyane. Nomvuzo wami unami ukumnika yilowo nalo njengomsebenzi wakhe. Ngingu Alpha no Omega, wokuqala nokuphela, isiqalo nesigcino. Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila. Bangene emzini ngamasango. Ngaphandle kukhona izinja nabathakathi.
nezifebe nababulali nabakhonza izithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga. Mina Jesu ngithumile ingelosi yami ukufakaza kini lezi zinto emabandleni. Ngiyimpande nenzalo kaDavide, inkanyezi yokusa ecwebezelayo. Sicela ukubongiswa Nkosi. uNkulunkulu namandla, Baba siyabonga ngezwi lakho. Izwi lakho liyasiqondisa, liyasibuyisa Verse 11. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He who is holy, let him be holy still. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gate into the city. But outside are dogs and sorcerers, and sexually immoral and murderers, and idolaters, and whoever loves and practices a lie. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star. Your name is Alpha and Omega, beginning and angifisa ukuthi kufike isikhathi lapho izwi lithi ongalungile akenze njalo unayo onenjalo kodwa bengifisa sengathi besiyahamba 1 2 3 phindele back 1 2 3 khutlele morao iyodla the same thing ibikade ikhipha iphindele emuva ikhutlela morao iphinde futhi yenze njani ikhutle hape yetse ihle ingakho kuthiwa ngaphandle khona izinto ithona nayo uthwa kantle hona le dintsha inji nomona uyayibona ingakiyeka nokwayo kuhle Kawuxwela le disho sa mayibona idla ngapha ayibona yengwe isha ifuna lokhu ibahle hona character yobunja i-character yobunja so kakhulunywa ngezinto jole ha hawu abantu benza imisebenzi yabo ka batho benza umsebenzi wa dintsha manje ngikhathazwa into yokuthi ke jole khathazwa ka hore iBhayibheli olungile akenze njalo Bhayibheli enana ere asalokanga ushuthi abantu sekukhulunyiwe nabo ukuthi hore batho sobuwe yekani buyani usowezulu sondela abangayingena mara baska bayi na ukuthiwa ngobe egcineni into nento yenzayo ine reward yakho so ke yenze uyenze isizwe if ukuthi uyathakatha yenza sure ukuthi uhlale ebuthakathini bakho so ke uzothi mawusuthola umvuzo njengokuthakatha kwakho
ka jalo ka lo You ka lo ya wa blame no hao one. o ska blame motho uma ngabe wenza kahle ha ba le ugcwele, wetsa hantle o phela bohalaledi uthola ama reward o kahle thola di-rewards hantle futhi hape akhona ke lokho kodwa kuphela kuningi asiwona fela o bazalwane kungani it's a pity ke bazalwane these sephithi days bazalwane he matsatsing ana emabandleni diphuthehong there are fallen angels go na le di-fallen angels emabandleni diphuthehong that's why abanye abayeli to ke understand tshwana ba about bang the ha ba kingdom yele of gore God, ba understanda ka kingdom ya modimo but to follow the mare go miracles latella di-miracles and zonke lezi zinto lezi le dintho tsena ezizobamangalisa tse ngata tse tlo ba they makatsang want prophecy ba batla prophecy futhi let elithandwa ene e ratwang ke ditsebe tsa bona and the fallen angels are there and di-fallen I angels mean di mo demons are ke tjho there madimoni a moo inside the churches ka hara kereke ize lithi lentswe zakumangalisi be le re ha o makatse ngoba nosathane uqobo lawo hobane le uyakwazi satane ka boyena wa tseba ukuyiphindula o so kumangalisi nekhonzi zakho mazi ha o iphendula makatse ha batho ba kereke ba iphethola dilo so it's up to you jale he ho tswa ho wena ukuthi which doctrine oyilandela gore o latela thuto the e feng doctrine yama-fallen ke angels thuto ya di-fallen or the angels doctrine kapa ka ke Jesu thuto ya Kreste. Jesu Kreste angithi niyazi ukuthi a ke re la tseba gore in all churches kerekeng there are kaofela angels go na le di-angels who are ministering tse ministerang as you are here jalo ka ha o le mona kumele ihambise report tlamehile tsamaise report ukuthi bekwenzakalani gore o no etsagalang that is why ubuya uzothola i-feedback efana ukuthi o tlo thola feedback e tshwanang le gore uthole ukuthi there is something abayiphike o thole gore go na le Ngesikhathi something ba kukhulunywa, iphikile ka and it's nako very- e ntse haholo for kereke kodwa ke sedluleni lapho jale ha re feteng moo ngithi mina into engiphatha kabi ke re ntho e tshwarang hampe ukuthi if you do not repent ke gore ha o sa kuze fetohe kufika isikhathi lapho kuthiwa o bo fihle nako teng mo hayi thweng, qhubeka ma a tswela pele mme carry on tswela pele wenze nje kakhulu o etse jwalo haholo ngoba is about hobane ke ka end ha time qetelo nako ya ho qetela sekufanele phela kwazeke ukuthi jalo se tlamehile ho tsebahale hore o ukuze kae uhole hore o gole uthole o i-reward thole moputso ngokwemisebenzi ho ya ka angithi mosebetsi ujesu usho njalo a ke re jesu o tsho jwalo uthi ngiyeza nomvuzo hore ke a tla le moputso usesandleni sakho o matsohong a walokho okwenzayo noma wokubi noma wokubi so uma wenze okubi jalo ha o etsa kwenze nje impela o etsa je hantle nawe kuze ungasoli muntu hore le wena o futhi sa sola wamukele umvuzo wakho hapa hore wokufa amohele kwaphakade moputso wa hao wa ho shwa Njengokwenza kwakho. jalo ka ma wenza kahle ha o etsa hantle ugcina o ubungcwele etsa bohalale yenzisisa ukuze uthole umqhele o wakho tlo thola everything oyenzayo thongo le nngwe uzenzela o wena iketsetsa wena there are rewards go na le di-rewards for whatever you do for tsohle tso di etsang wonke kunomvuzo wakho tsohle di na le di-rewards bavamise ukuthi abazalwane bazalwane ba rata umuntu gore nomuntu une-angel motho le motho o na le angel ehlala ibhala njalo e ireport dulang e ngawe ngola jalo report ka wena njengamanje uthi ukuthele jalo ka hana jalo o kwatile njengamanje noma ukhona esontweni hana yena jalo la le kerekeng but umphefumulo umoya mare wakhe moya wa hae ha uwo but umzimba wakhe ukhona mare mmele wa hae o teng ingqondo yakhe kodwa kelelo ya hae mara iyabhaba ya very far e fofa hohle yenze report o etsa report unomona o na le mona o na le jealous uthanda iy'ndaba zabantu o rata ditaba tsa batho
Kodwa ke angikho lapha. mara he ha ke yo mo Ngize lapha ekuthenini ke tlile mona ho reng he thina asenze izinto njengabantu abangazi ukuthi rona banani. ha re a re tse dintho jalo ka batho ba sa Yonke tsebeng le hore ba nto yenza ya ukuthi kae. kuthiwe kunama Ntho e nngwe le rewards. nngwe e etsang hore ho thwa ho na It's le because moputso. kukhona la esiya Hobane ho khona. na le moo re yang teng. Asidlali nje Ha isonto. re bapale je kereke. That is why uma Ke bangabe tjena udlala na, isonto. haebaneng o bapala Akusindaba kereke. yethu le. Ha se taba ya Indaba rona, yakho, ke taba ya nempilo hao, yakho. le bophelo ba hao. Sikhalela umphefumulo lo Lela ngaphakathi. moya ona no ka hare ho wena. If you are carry on playing church, Ha bana ntse o tswela pele o bapala kereke. it's your loss. Ke bothata ba hao. Kodwa ngeke siye ukukhuluma Mare iqiniso ha bana tlohela kaNkulunkulu ho ngoba bua yilo Modimo, hobane ke yona elizobheka e tlo eternal beya life. ho bophelo bo sa feleng. Ngeke sisho ukuthi ungagcini Ke ukungcwele. se re ska Ngoba istandard sokungena embusweni kaNkulunkulu is holiness. Ke holiness. Ngeke sisho Ke setsho ukuthi phila noma hore kanjani. phela jwang ka Ngoba jwang. embusweni Hobane mmusong, la uJesu ebusa khona uJesu kunemigomo ho na le kunama-principles okuphila. principles tsa ho phela, ho na le melao ya Manje ngeke sisho ukuthi ayenza noma Ke se yini. re etsa We are wrong. re wrong. We cannot push you. Re ke se o Sikulekelele push. ukuthi hambe yakwa hell. Re ke se o push. You go to hell O ya on your hell own. ka bo wena. But thina will keep on telling Mare you rona re dula ntse the re o truth. jwetsa nnete. Only thing Hobane ekufanele ke yona siyikhulume. fela e tlamehile re e bue. And what we know ukuthi And e re you will know the hore truth o tlo tseba and the nnete, truth is and the one that will nnete set you ke free. yona e tlo o lokollang. Uma ngabe iqiniso Ha lihluleka nnete e hloleha ukukhulula, ho o lokolla, then it will make you to run jwale e tlo away. etsa hore o balehe. And asinanto yokwenza la. And ha re na ntho ya ho etsa moo. But we won't stop. Mare re ke se tlohele ho jwetsa nnete. Hallelujah. Amen. Kodwa ke mhlambe kubalekile okunye ukuthi Mohlomong he ho bohlokwa hong hore re tsebe hore mbuso njani wona ke lowo mmuso ofanele ofeng ukuthi ona siye o kuwo. tlamehile re ye ho Let us go ona. to Daniel chapter 2 verse 44. Ha re ye ho Daniel chapter 2 verse Soze ukuthi 44. imuphi lo mbuso lona thina O tla mmuso onana o esisebenzela wo rona noma re esikuwo sebeletsang kapa noma o esifanele o ukuthi sibe kapa o izakhamuzi tlamehile re zakhona be abantwana bakhona. citizens tsa teng kapa bana ba teng. Daniel chapter 2 verse 44. Asifundi. Daniel chapter 2 verse 44. Ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa nobukhosi bawo bungayikushiyelwa kwabanye abantu. Manje ngeke sithi libala izinto Jwale ke se re bala ka ezitemporary. dintho tse temporary. Ulahlekelwe inguna phakathi lakho. Ngeke sithi libala imibuso yesikhashana. Uluze umbuso that will stand forever. Okubuza bephakathi. Oh Lord, your kingdom stand forever. Your kingdom has no end. Hallelujah. Ngeke sisho ukuthi libala yeminye imibuso. Kube kukhona umbuso ophezu kwayo yonke imibuso loyo mabuze bephakathi. Angeke wena zenzele wena. Thina will keep on telling you the truth. Sitshela ukuthi uJesu indlela leqiniso nokuphila. Wena you will decide. Wena ngokwakho ukuthi hayi uJesu akasiyo indlela leqiniso. Kodwa thina sizokutshela ukuthi uJesu uye oyinkosi nombuso wakhe ubuze bephakathi. Oh Lord, your kingdom stands forever. Your kingdom has no end. Hallelujah. Hallelujah. Angeke sithi libale ingcwele ezothi ekugcineni sikwenza ukuthi uye
emhlabeni ngeke silekelele kuloko. Do it yourself. Iketsetse wena. Zenzele wena. Iketsetse wena. Ungathi thina asishite iqiniso likaNkulunkulu libe ngama. Change yourself. Lenze libe ngama. But Jesus is alive. Mara Jesu waphila. Hearing Gasutho. Verse 44, chapter 2, Daniel. Mehleng ya dikgosi tseo. Modimo ya lehodimo o tla thea mmuso o kekeng wa hlola o fediswa. O kekeng wa hlolwa ke ditjhaba tse ding. Mmuso o tla thuakanya o timetse mebiso e meng yohle. Empa wona o tla hlola ka mehla yohle. Hallelujah. Manje ngeke sisho ukuthi libala izinto ulahlekelwe umbuso. Ongena kuphela wosa. Osatlofela. Abantu babhujiswa ngokuswela And in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Hallelujah. It will stand forever. So ke wena uma uyithanda imibuso esikhashana okwakho kodwa sizomemezela ukuthi kukhona umbuso kaNkulunkulu ozoba phezu kwayo yonke eminye imibuso yonke eminye izawuphela yohle eminye inhlofela. Noma ngabe uyabenefita kuyo nje Wena wabenefita but kanjalo. it's so temporary. Mara kinakwana. Yafela. Yaphela. Yafela. Manje ngeke sisho ukuthi ithanda Jwale re kubeka ke thanda sene, lelo a zinto. tswela pele o rate dintho We need to tseo. tell you Tlamehile the o right hlotse thing. ntho e lokileng. When you decide yourself, Wena o inkela qeto. uphambanisa iqiniso. You decide yourself to divert Hore o from the fetole truth. nnete, o fetohe nneteng. Hallelujah. Amen. Mhlamba ke siphinde siuveze futhi lo Mhlawumbe mbuso. are phetha. Ukuze abantu bazi ukuthi Uhlayise umbuso yini leli golide lenza ukuthi noma sidangala kodwa singaphelele endleleni. Noma siyanyathela kodwa akumele ukuthi sifele lapha. Daniel 7, chapter 7, Daniel Verse chapter 14. 7 verse 14. verse 14, 18 and 27. Sazi nale nkosi yalombuso sazi siqonde nangalombuso. Kuze sihambele neminye imibuso nje ngoba sidecide kasithande kanjani. Daniel chapter 7 from verse 14. Yanikwa ukubusa nobukhosi nombuso. Ngicela uqale ukuthethina ungcono khona ezozokala ngoba la khulunywa ngoJesu. It's a prophecy bazalwane, it's a prophecy. Mana bamtsibandi yini umprofeti? Umprofeti umuntu Umprofeta ke motho othatha indaba, a message from God, ayidlulisele kubantu bakaNkulunkulu. That is what we call a prophet. ke yona ntho re mbitsa umprofeta. Umprofeti Umprofeta. nobuprofetikazi Kapa umuntu umprofeta othatha Umuntu indaba ankantaba. onika imessage enikezwa uNkulunkulu ukuthi ayinikeze abantu bakaNkulunkulu. ke modimo hore ane batho ba modimo message o. So ke leli Bible eliphethe Jwale Bible ena o etshwere line prophecy from God. ena le prophecy e tswang ho modimo. This is a very big prophet. Le prophecy e Bible. kgolo ena ne le Bible. Ingakho sikubheka if you Ke ntshana no prophesy sheba how kodwa prophesy ungajinanga ezwini. Usa tiya. Because thina we know ukuthi namadimoni ayaprofeta. So we need to check your character and see if iBhayibheli lihlalela kuphi nawe. So that sizokwazi ukuthi whatever you prophesy uvela kuphi. Hlakaye. Ngoba miningi neminye imibuso nayi nabaprofeti bakhona nabaprofeti Baprofeta badrago. abaprofeta ngomoya wenyoka. Wa Noah. Abanye bakhona emasontweni Baba batendi correct. because they're the agent and awukho umbuso And how ofuna ukuyibona obatlang uyibona ungelutho.
Awuphosisi litho. ukuze kuphuphe nabalungileyo. Hore o timele le ba Khona i-verse enjalo? e teng verse e Khona tjhong. i-verse esenjalo kuMathewu 24. Teng ka ke Matthew Mathewu 24. 24. Ethi ukuze kwenze njani? Uphuphe nabalungileyo uma kungenzeka. Hore Uma sekuvele nabaprofeti bamanga. ho ye timelo le ba lokileng la ba nka etsahala. Siyaku-check-a noma uprofeti ukuthi Ra o checka go la o profeta hore izwi kaNkulunkulu, lentswe la are you Modimo connected to God? o connected to Because Modimo. if kune-gap phakathi Ha kwakho ba ho na le noNkulunkulu, gap mareng a o le will receive the wrong re prophecy. tlo thola prophecy e wrong. Hallelujah. Amen. Ngijulise Nkosi othandweni lwakho, yandisa ukholo Thathu qobo nakho ngiyavuma. Uyingozi kumuntu ongafuna ukuthathelwa lutho. Ikotsi motho a sa tsebe ho nkelwa nix. Ngoba engazuthi kulo mbuso lo esikhuluma ngakho Ba le mmuso ona re buang ka khona ona. izinto Ho na le dintho tse edinga abantu abahlabelela kanjalo. tse batlang ho batho ba bina jwalo. Nakho kwami ngiyavuma. Ngijulise oh yandisa Ha ba no se batho lahlela ke nix ba so. Verse 14. Daniel 7 from verse 13. Ngabona emibonweni ebusuku bheka kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu. Yafika komdala wezinsuku, Fika phambi kaNkulunkulu. yasondezwa phambi kwakhe, yanikwa ukubusa nobukhosi nobukhosi nombuso, ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi bayikhonze. Ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi benze njani? Bayikhonze. Yeah. Verse Ukubusa kwayo kungukubusa okuphakade okungayi kudlula, nombuso wayo yiwo ongayi kuchithwa. Hallelujah. Nezwa bazalwane. Ngenzela ukuthi we need to understand ngale Nkosi ebizwa ngokuJesu. Nombuso wayo ukuthi uzokwenza. Ukuze mawuyidlalela uyidlalele kodwa ube unazi iqiniso. Verse 18. Kepha abangcwele bophezu konke, Awuphinde futhi kepha kanjani? kepha abangcwele bophezu konke, Abangcwele ophezu konke. Because istandard salombuso is holiness. So ke kubalwa kukhulunywa nabantu. Okufanele ukuthi bazi ukuthi baya kuphi kufunekalani kubo. Phinde ivesi babutsibandi. kepha abangcwele bophezu konke Lenzani? bayakwamukeliswa umbuso. Bamukelisa isonto. Umbuso ube ngowabo kuze kube phakade. Yebo, kuze kube phakade naphakade. Verse 27. Umbuso nokubusa nobukhulu bemibuso phansi kwalo lonke izwe Yokwenziwani? kuyakunikwa isizwe sabangcwele bophezu konke. Yonikezwa isizwe sabangcwele bophezu konke. Umbuso wakhe ungumbuso ongunaphakade. Yonke imibuso iyakumkhonza imlalele. Hallelujah.
bazalwane hambani niye kweminye imibuso ngokubheka kwamehlo ethu kodwa yazini ukuthi umbuso esikhuluma ngawo yonke leyo mibuso iyaphela kodwa kukhona umbuso omiphakade nenkosi yakhona okuyinkosi uJesu nombuso wakhe awuyiphela. His kingdom stands forever. It will never ever end. Kodwa bazalwane ngenzela ukuthi uyidlalele njengoba uthanda ukuyidlalela kodwa wazi ukuthi umbuso esikhuluma ngawo kuthiwa repent for the kingdom of God is near. Ukuthi ngumbuso ongapheli is eternal. Hallelujah. Amen. Ukuphila ongona phakathi. Ukuphila eternal life. Eternal life eneribuanga yona. Kulombuso. Kuyambuso ona. Injabulo engapheliyo. Eyabulombuso. Khohlwa injabulo yesikhashana. Libala kalithabo lanakwana. Ikhona injabulo ya forever. Ibitele ithabo la uyawile. Lawo gelebethu yini. Ingabe kuthiwa ziyosulu inyembezi. Nokufa kusekho futhi ayibalwa neminyaka njengamanje iminyaka iyabala uzophila 90 years or 120 mincane kuneminyaka ozoyiphila engabalwa depending ukuthi wenze njani useseminyakeni ebalekayo iphile yiyo ezosho ukuthi ingunaphakade yokuchitha kwahela noma paradise. Le mibuso okukhulunywa ngayo iyajabulisa kwesikhashana futhi nawo ama-benefits temporal akhona. Ufuna izinto ezitemporal noma ufuna izinto zaphakade? Decide. Asimuveni ke. Angishumayeli kahle kahle ngizama ukuthi kahle this kind yombuso esikhuluma ngawo yini enindelekile. Let's go to Matthew chapter 7. Ngenani ngesango elincane ngokuba isango libanzi nendlela inkulu eyisa ekubhujisweni baningi abangena khona. Hey Nkosi, funda kaSotiri. Verse 14. Kenang ka khoro e patisaneng hobane khoro e isang timelong e hebehebe le tsela e yang teng e sephara mme ba kenang ka yona ba bangata. Hey Nkosi. Sisenkingeni funda. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Hallelujah. Awusiwona wezinto zonke. Njengoba kuthiwa umnyango wakho lisango lincane. Lisho ukuthi akungeni yonke into khona. Sango lincane. Bancane abantu abangena khona. Babanyane batho ba kenang teng. Sekisho ke ekuphileni okuphakathi. Ke ukuphile uyawile. Lokho esikumisele thina sonke. Kodwa izwi lithi mara lentswe leri lithi indlela inkulu tsela ekhulu eya ekubhubhisweni. Eya futhi baningi abangena. Abangata bakenang ka yona. Manje asikwazi ukuthi nawe sithi hambi yoyede nambeni eyangtimelong. We cannot. Ke sitsho jwalo. Shani kanda bezitha. Asikwazi ukuthi hayihamba. Sithi khululeka nawe join ibandla. Eliyebhujisweni. Eyangtimelong. No. Lo kunombuso lesikhuluma ngawo. Bona muso ngeribuanga wona. Ithini verse la khona ithini? Verse 13. Verse 13.
If you want to join them, ha o batla ho ba joina. iba iphi kankani. Amen. Verse 14. Kepha isango lincane nendlela iyincingo. Kepha isango lincane nendlela iyincingo eyisa ekuphileni. Bayingcosana abayifumanayo. Bayingcosana bayifumanayo. Woza. Impa khoro e isa bophelong e patisane. Le tsela e yang teng e boima. Mme ba e fumanang ha ba bakae. Woza. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Manje ngeke sisho ukuthi ayilula ke. Ngoba mangabe sithi lula sithi hambe. Kodwa le okungena kuyo isho ukuthi Jule kukhona izinto okufanele noma uyayithanda wena. Noma uyaprofita kuzo. Kodwa Mara if ufuna ukungena ebuphilweni obuphakathi bophelo bo sa bo uyawile kumele ushintshe. tlamelo o fetowe You repent. wa fetowe Uyeke izinto ezimnandi utlwela empilweni dintho tse yakho. mnate bophelong ba hao Kuyashiwa. kuyasiwa Noma ziyakujabulisa. la luthabisa Kodwa mara uma ngabe wena udecide abantu wena ufuna ukuphila ophakathi uzolahlekelwa yizo. utlolahlelwa ke tsona Manje asikwazi ke sithi ke Jwale ha hayi re kulunge phela konke. hore ha kulungile hohle. Sikujabulisele ukuthi o thabisetse hore o tsamaye hambe o ye timelong zenzele wena. iketsetse wena Kodwa thina sikuthela into right. mara rona re jesa ntho e lokileng Efuna Hlokomelang baprofeta ba bohata ba tlang ho lona ba ikgakantse e ka ke dinku empa ka hare e le diphiri tse harolatang. 16 le tla ba tseba ka diketso tsa bona na batho ba ke ba ge morara le utlweng kapa difei e hlabahlabaneng. Alright. Asedluleni ke bazalwane kahle kahle indaba yami taba ya ka e mmuso wa Modimo ukuthi awufani nayo yonke ha o tshwane le imibuso. mmuso yohle Noma ngabe besithanda ukuthi lana re rata hore ngena nezono zakho, kena le dibe tsa hao but ngoba ufuna ukuphila mara hobane o phakathi batla ho phela you ya cannot. wile re ke se kgone We are the representatives re di representative zombuso wezulu. tsa mmuso wa Manje mahodimo asikwazi ukukhuluma, jwale ha re kgone ho bua we don't speak your will, ha re bue thato ya hao but we speak the will of mara re bua thato ya Modimo asijabulisani bazalwane ngokuthi thabisane bazalwane siyobhubhisa. hore re timetsana Ngikhonzile mbambatha kodwa ke a o rata angeke ngilekele thambe ubhuku. nke se utlwele ke re tsamaya Uma ku wrong, ku wrong. ha o le wrong ho wrong Ngoba ngabe ngenzele ukuthi ujabule abane ke se sa ukuthi ngingasho ukuthi hore se ka o jwetsa hore ho wrong ekugcineni you will qetellong go to hell, o tlo ya and I was a part of that. ene nna ke le Ngiyakulekelela. ke la ka o thusa Hallelujah. Balibonke igama lethu. lebitso la Morena le Asiqhubekeni ke sifundele ke ngoba ngifuna ukuveza nje ukuthi kahle kahle lento ke yenza batla ho ukuthi hlahisa hore hantle ntho ena e etsang hore uthole sishikashikeka. It's Uthole because sere- kunalombuso esilindeleke noma hobane ho osilindele na le mmuso ona ukuthi sizothatha into zawo kuwo. hore re tlo nka dintho tsa rona into zethu ho kuwo. And awukwazi ukuyithola and ha o ungahleleki. tsebe hore o di thole o sa loka Asifundele from verse 21 siqhubeke. Esi understand kuyadlula kuma miracles, kuyadlula kwi healing, kuyadlula kwi deliverance, kuyadlula kuko konke kwi restoration. Konke lokho tsohle tseo akusikhomba indlela ha di re bontsha eqhubeka tsela. yesisembusweni E re asihlali semmuso, kukho. ha re dule ho ona Hallelujah. amen Asihlanganelanga ukudlala isono. ha ra kopanela hore re bapale kereke If you feel ukuthi sikudlalisa ha o isono, fila hore re o bapadisa take kereke your bag nka dibeke tsa hao and go. o tsamaye Uyofuna lapho khona Uyobatla teng. ozotshelwa khona Mo o tlo iqiniso jwetswa elizokusa nnete. ekuphileni e tlo okuphakathi. isang bophelong bo sa But feleng if
uhamba ngoba mara haeba no tsamaya hobane awukufune sikushoyo ha o kuyiqiniso. batle ho buang le nnete It is your loss. ke You loss do it. ya hao There's nothing we can do. ha ona le tsona ka letsang Kodwa if you feel ukuthi no, mara ha o ngathi khona iqiniso likaNkulunkulu elishodayo, nnete ya modimo e shotang run. Run for your life. baleya balela bophelo ba hao Uthole la uzotshelwa khona hore o tlo thola ukuthi mo Jesu Kristu inkosi. hore Jesu Kriste ke morena nokuthi umbuso wakho umbuso hore mmuso wa ngunaphakade. hae ke mmuso o ya Ukuze ekufeni kwakho hore ho sheng ha hao umphefumulo wakho moya wa hao uthole indawo, o thole uthole tulo ukuphila o okuphakathi, thole ho phela ho ya wile uthole reward yakho. o thole re Kodwa uma uyasola ukuthi ba no, no sola hore ngathi there is something ka wrong, re hona le ho sa tsamayeng hantle baleka ngenyawo baleya ka maoto a mabedi ngoba asihlanganelanga bazalwane ukudlala isonto. banela bazalwane hore re bapale kereke Asihlanganyelanga ukuthi kusasa sithole lamazwi re thole mantswe ade ana. kusibona bonke abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wezulu. Uthi uyasonta kusho ukuthi uzothola ingunaphakade. No. hore wa kereke ha se o tla thola ho ya wile Kodwa umbuso kaNkulunkulu mmuso wa modimo singena kuwo ngoba kena hobane senze intando, hayi kamfundisi, eseng ya moruti hayi yakho, eseng ya hao kodwa intando kabani kababa. Okuphi ba a leng kae osezulwini. a le lehodimong Seng ka Our thato ya hao, will. seng ka thato ya But the will, mara ka thato ya modimo so ke konke ufike yingakho fihla kuze kuthiwa nezipho esiphiwa sana o zona tshwana le di-gifts tse re fuwang tsona zikhonela ukuthi zakhe ini di etsetsa hore di ahe umzimba kaKristu, mmele wa because Kreste kuyadlulwa zonke zisiqwaqwadela ukuthi tsohle di re isetsa hore re move, carry on tsamaye to eternal. re ye ho eternal life Asipheleli la esontweni a re bazalwane. fele mona kerekeng Uma ubona ukuthi hayi ngathi ha o bona nkare la esontweni ngathi kushunyayela into ezosiphelelisa khona ra baliha baleka uzobhubha sekuhlekisa thina sonke o tla ya diheleng gona ntse go uthi umoshe sithi hawu re bakithi o Jesu uyakuthanda, Jesu wa o rata uthi ufebile re sithi re o febile re reng Jesu uyakuthanda, Jesu wa o rata o utlwa until you go to o hell fitlhela o ya diheleng ngoba sijabulisa wena. gobane re thabisa wena Because this is about the repentance. gobane ntshwanana ke ka repentance So we cannot hayi kulungile uJesu yabathanda bonke kodwa izwi libe lithi mara lentswe Yeah. le re monyako the gate is narrow. o petetsane Bese sithi hayi khuleka as long as usesontweni. No, it's not about the church. ha se ka No. kereke Futhi it's not about your will. gape ha se ka thato ya hao It's about the will of God, not of ka us. thato ya modimo eseng ya rona Akusetshenzwa lapha ha o sebetse ngentando yasesontweni noma ngabe thina besithanda ha rona ne re rata ukuthi ungeza noma unjani. o ka tla jwang Kodwa uyadlula esontweni ukhona bakho uyadlula esontweni. uyafita kerekeng Isonto kereke indawo la ulungiselwa khona. ke tulo mo That's why I used to say ke isonto bazalwane i-agent. ntho ke tshong kereke ke agent It is not a company. a se company Oqashelwe kuyo. Kodwa yona ikupreparela for the company. company Yeah, so the company engikhuluma ngayo company is eternal kingdom. eternal kingdom So noma ngabe thina aba neng rona sinemthetho yasesontweni rero ya re na le ethi yonke insipho iyawasha. ering kaofela But after all you go to hell. o tlo ya diheleng Uma ngabe wenza intando yesonto kodwa ungayenzi intando kaNkulunkulu. thato ya modimo Isonto lizojabula ngawe kodwa ekugcineni uzofuye kwahell. sha o ya diheleng Run! baleha Run for your life. balela bophelo ba hao Baleka ngenyawo baleha ka maoto a mabedi ithi nyawo zami ngibelethe. e re maoto a ka ngwale
Because noma uyayikhokha itithe leba no patala tithe ayizokufaka ezulwini ha no kenya le if hodimo you don't keep the will of how sa yetse thato ya if modimo you offer if you offer pay offering but if o you patala fail to offering keep the will mare of ha o God hloleha ho uzotse ho thobela molao wa you modimo go to o tlo re o so entse ntho inkosi yethu mayenziwe intando yakho usemakhosi mayenziwe intando yebandla kwenziwe intando kabani wenziwa thato ya modimo mayenziwe intando kamfundisi wenziwa thato ya modimo ya moruti kwenziwe intando kabani wenziwa thato ya mayenziwe intando yabangani bami wenziwe thato ya mitswalle yaka wenziwa thato mayenziwe ya intando yomakhelwane bami wenziwe thato ya baisane baka why ngisho njalo hobane ngitsho jalo because I know hobane ke a tseba ukuthi sometimes gore ka nako nngwe si prefer ukujabulisa re prefera ho thabisa abantu abaseduze nathi batho ba haufinyana le rona than to please God ho na le ho thabisa modimo vele amen hey senza njalo amen funda the will kabantu bazalwane ekabani le ntando okukhulunywa ngayo ke thato ya mang o buang ka yona ekabani intando okukhulunywa ke thato ngayo ya modimo o buang ka yona that is the kingdom engikhuluma ngawo ke bazalwane kingdom eo ho buang ka uma ngabe sihlangane la ha ba ne re kopane kodwa mona asikhulumi ngokwenza intando kaNkulunkulu sikhuluma ngezethu intando bua ka tsa rona then dithatho we'll die and go Jana to tlo shwa hell diheleng. the whole church is going to kereke yohle hell e tlo ya diheleng uma uthi sihlanganiswe yintando ha ba ne re zethu kopanisitswe ke thato ya ike rona lethi iBhayibheli ngekhathi zogcina abantu bayofuna ukuzwa ka dinako tsa ho qetela batho ba tla batla ho utlwa njengokubatshwa kwey'ndlebe ho ya ka zabo ho hlohlwana wa ditsebe tsa Meaning, bona they will Utjho hore forget ba tlo lebala intando hore thato ya kaNkulunkulu okufanele Modimo idominate ke yona tlamehile e dominate kodwa benze banese their will ba nese thato ya bona it is not about us ha bazalwane se ka rona bazalwane it's about ke the ka kingdom moso asivaleni ngoluka bazalwane ha sena re kwale ka Luka Luke chapter 12 verse 31 kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa kinina verse 32 ungesabi umhlambi omncane ungesabi mhlambi omncane ukhulunywa nawe la ukhulunywa ka wena mona nawe buwa le wena ngokuba kwathandeka kuyihlo qala phansi ungesabi mhlambi omncane yeah ngokuba kwathandeka kuyihlo ukuninika umbuso unika isonto mo fa kereke unikeza inkolo mo fa religion ungesabi mhlambi omncane funda sisi verse 32 sitshabeng mohlatswana hobane ntata lona o kgahlilwe ke ho le neha mmuso right Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. according to this book ho bazalwane ya ka buka ena na bazalwane akusiwona umbuso wezulu ha se wona owe-crown mmuso wa lehodimo wa crown kuyazeka ukuthi ba abantu tsebahala hore batho abafuni ukwenza intando ha ba batle kaNkulunkulu ho etsa thato ya modimo ayi angiphinde futhi ere ke phethe hape leli izwi leli lentswe lena lithi ungesabi mhlambi ka omncane tshaba little flock kuyazeka vele hobane ho a tsebahala ukuthi phakathi kwabo bonke abantu abathi Nkosi Nkosi kodwa sibona bonke abazongena embusweni wezulu manje amazulu ayazi ukuthi bancane abantu abazongena embusweni kaNkulunkulu ngoba abantu abaningi
abaningi abayifuni intando kaNkulunkulu kodwa bafuna intando yabo. Thato ya bona. Manje lelizwi lithi ungesabi mhlamba omncane. Bese lithi ngoba kwathandeka uNkulunkulu ukuninika umbuso. Hayi sonto. Esengireke. Hayi sonto. Esengireke. Amen. Masitshele ngesonto lapho. Saka kireke ya. No. Right, kireke ya. Unikeze ukuthi Modimo o lefile kingdom. don't tell us about your church. Ska re saka kireke. Kuyadlula esontweni, Kwa kuyadlula. fetwa kerekeng. Kuyadlula esontweni. Kwa fetwa. Kuyadlula esontweni. Kwa fetwa kerekeng. Lithi iBhayibheli ngokuphenduka kwesono Bibele sinye ere, because ukufetoha, uyazeka wakwenza ukuthi libe lento Hobane akusiyona yabo wa bona tsebana hore abantu. nthwenana ha se ya batho kaofela. Many of them they will Ba reject bangata ba tlo rejecta the word of God. lentswe la Modimo. Bafuna ukwenza Ba batle ho etsa Intando yabo. thato ya bona. sikhuluma nawe ke Re bua le wena he. mhlambi Little flock. khuluma nawe mhlambi omncane. Amen. Yeke mhlambi omkhulu khudwa sikhuluma ngomhlambi omncane. Wena na re bua ka little flock. Musukuhalela izinto zabantu. Ka khalla di Bayeke nabo ba tloele le Benze bona. okwabo. Ba etse wa bona. do the will of God. Yesa thato ya Modimo. Ba tloele ba le bangata. But when I seek first Mara wena what? batla The pele. kingdom. Because bengaba baningi Abantu ba ka bangata, babusiseke they feel blessed Ba ngoba baningi blessed. kodwa after that they'll go to Ha ba qeta moo. if they don't Ba do tla the di will of if God. ba sa etse thato ya It is Modimo. not about the church Ha se ka but it's kereke, about the mara will, ke ka thato. not our will, not E the seng church's thato ya will, rona, e seng thato ya kereke. not the community Mara e will, seng thato but ya the will of community. God. Mara thato ya Modimo. That is why ngithi mina Ke tjena ke re nna. uma ngabe isonto lakho Haebane kereke ya hao. lithi ungakhathazeki ngentando Ska kaNkulunkulu kgathatseha ka thato ya baleka Modimo. ngeenyawo zombili Baleya ka maoto a you go to mabedi. hell. O tla diheleng. uma ngabe kingdom grace Haebane kingdom kuthiwa grace. hayi konke nje woza Hayi, nakho tsohle tla le tsona. basopa Basopa, hlokomela. uma ngabe ungakhuzwa kuthiwa hayi khulekani Kuthiwa, tswela pele, asiyabuleli bazalwane bazalwane. inkosi iyasithanda. This is not a kingdom. Eo ha se kingdom. Isonto dlala Ke isonto kereke, ho dlalwa kereke moo. kodwa silungiselela abantu for isonto Mahlolokisetsa but for the batho, kingdom e of seng for kereke, mara for and embusweni kaNkulunkulu And mmusong wa Modimo, lemati le lenyane. kuthiwa phikelelani ungena ngesango Kuthiwa, tswelang pele le batle ho asivaleni kena chapter ka 13 monyako o asivaleni chapter monyane. 13 Ha re kwaleng ho chapter 13. oh right bakutsebane xa liqhubeka nje lapho ngifikele ku 34 Book 12 verse 34. Ngokuba verse lapho 33 to angithi direct 32 thengisani ngeni nakho niphe abampofu nizenzele izikhwama ezingagugiyo ingcebo engapheliyo ezulwini. ngesikhathi that's why ngithi la kulo mbuso lo Ke thengishe ke re mmusong ona, awunesi ama feelings ha wakho. o nese di-feelings tsa It's not hao. about your feelings Ha se ka di-feelings tsa hao. kodwa wakha indlu yakho hamba Mane la. o aha ntlo ya hao sesane o tsamaya mona lefatsheng. uyakha kanjani indlu O yakho ya kga jwang ntlo ya hao. ezinye izinto oyithandayo Tse ding dintho tse o di ratang, uzenza kumakhelwane wakho o di etsa mohaisane wa hao. uyabheka Wa sheba ukuthi ngathi kunoshoti o re ka re ho na le mo shotang, uthathe kokwakho o nke wa hao. ngaleyo ndlela you are Ka building tsela your eo, house o In builda heaven. ntlo ya Ula- hao lehodimong o le mona. Thengisani ngeni nakho nenzeni ngakho niphe abampofu yeah nizenzele izikhwama ezingagugiyo ingcebo engapheliyo ezulwini. kwenza store room esingakho futhi nje Sa storeroom se sa- okwenza kumazwana ka mantswe a mangwe o etsang ho mazwane, uyakwakhela ngalo wa o hahela ka nqaneng.
okwenza komunye o etsang ho mong. uyabekelela ngani ufaka ngani ngoba ngesikhathi wena Ka nako ya wena June o ntso fa junior wakhe story umsakho o haha wakhe story sa story hao. esinengcebo yakho Se nang le uyasave ya invest ya investor. endaweni okungazi ukubola Lo kuyo mo o sa tlo okwenzileyo bola teng mo ho o yentseng. manje nina nifuna ukulahlekelwa yini Jalo lona ha re batlo lahlehelwa ke dintho. it's not about your will Ha se ka thato ya Vele. hao vele. hayi mina nje mina ngithatha Ha ena ha ke rate. vele it's not about your Vele will ha se ka will ya hao. it's about the will of God Ke ka thato ya so ke vele akuneswa wena ha o ne se wena. when you are serving Wena wa seva. ulungiselela iguna phakade lakho so Ukisesa eternal life ya uma hao. ulungiselela iphakade Wena ha o lakho lokisesa eternal life ya ulungiselela hao. ngokushona phansi Wenze ulukisesa ka uthoba. wenza intando Ka o yetsa thato. yasembusweni oya kuwo ulungiselela usela you forget about your will O lebala ka thato ya hao. phela uma ngabe masinganesa Ha ba ne re ka nesa. ama-feelings wethu ngeke sibe sonke la sontweni yabona nje ngilapha esontweni ngabe ngikuthi uma ngibhalele u4 kude kanti uphuzela isimehlane sami yabonga price but it's not about my will it's about the will of God ngoba ungu-alpha futhi ungu-omega noma ungam-avoida lapha uzohlangana he's alpha and omega your name is Alpha and Omega, beginning and end. Hallelujah. Vele lapha kathi nendawo is your choice. Lapha nendawo vele choice yakho. And kuyi-choice yakho lapho khona onikezwe the opportunity to prepare for your eternal la. Phakathi nendawo ukhona ngabe eqaleni is the beginning is alpha because kufanele akwenze ukuthi ube khona kodwa phakathi nendawo ushiyele wena option nama-option la to take it or leave it uze athi beka ngibekile ukufa nokuphila khetha up to you kodwa usukhethi ukhona ekugcineni nomfuzi ngalokho okukhethile lapha there is a reward ngalokho okukhethile wena ho ukhethile yezwa wena so check your surroundings beka abantu abakuzungezile sheba batho ba potipotile kungaba mnandi okwamanje ukaba mnandi kodwa uzoba wedwa maruto ba mo I used to say check your hands ngihlotse ke re I sheba find even le-twin lakho I find your fingerprints okusho ukuthi umuntu nomuntu kama tsama motho le motho une-assignment yakhe assignment ya hae sheba le yena self yena ka boyena ninonke efemelini kodwa your fingerprint mara di fingerprints za hao awufani ha di no tshwana because nawe ube khona uqala indaba yakho batenga ile ngaqala indaba ya hao futhi fakiwe lento kaNkulunkulu kuwe esho ukuthi nawe unabo uNkulunkulu kuwe then uyayekela ukuthi ibonakale ukuthi iyasebenza yini iyakhonekta yini noNkulunkulu noma ikusa kwabanye oNkulunkulu ngoba ikhona kodwa noSathane uyayidinga leSathane lena wayihloka because nayo udinga lena ubani uhloka to be your God gore ibe modimo wa hao and uJesu shi ene Jesu latsho wathi are noma ningabafundi bami lani kodwa msakhuluma nani okuningi ngoba umbusi wezwe Yesu that is why we need to be careful even abantu abasizana because uSathane angasebenzisa nanoma yini akasebenzisa to win you gore awuwini futhi akamfuni kabe umuntu ongathi ufuna indlela zokukhona kodwa yabona nalo isidaba mara bona uyazi
vele ukuthi Anandaba udamela. abantu wathi bavele Akanendaba. uSimani Kodwa uma ungazi uthi ufuna Mara how indlela can eqondile. ubahlatsela Hayi, straight? wena wabona umfana werugby. Ulakabona mshwana wa rugby liball. Uyambona? Wasephethe ibhola lerugby leli libambekayo. Ibolo ya rugby. Uyalazi sisi leli bhola. I used to say mina awujaha ungaliphethe. Unikeza omunye bayama. Bajaha lophethe something. Mawuvela ungaphethe lutho abanendaba nawo. They want someone who can izinto kakhulu. Something. Ngiyamuthi. Bazokujaha baze bakubambe ngenyawo. Bathisa bebawuthwalele kamawo. Lezobaleka ngaso. Because they want Ubani babatla sewuswering. funa lokho kuphethe. Babatla sewuswering. Be careful. Hlokomela. Ingakho ngithi uma ngabe ukuthi bazalane sihlanganele ukuthi asinesana uthi nokulimele la ulimele ulimele uyilimazile wena wayifaka emphambini kaSathane walimathina besithi hayi shame hayi uzoba right yazi cha bafuna sithele yekela phela ukufela angithi ulimele ngoba ubheke ukufela yekela ke ukufela qonda hlwela kufebe Phela sithi ayifuna ukuthi ekuthanda nomfebe wakho no. Siyakuphuphisa. ayisa manje baba nohalalela Ibangcwele njalo. halalela Ngithanda yonke bazalana asingayifihlini le. Ezonda kakhulu umbuso wobumnyama. Leyo kungcwele. efele ngahulu kiki muso walifiki Mamsibani. oyahalalela Lo mbuso lona muso thina onana rona esiwulangazela njengoba sihlangene ngawo. Kodwa into inye esiqualifisa esanda sibe qualified ukungena khona is holiness. ke bohalaleli And holiness ene bohalaleli ayifuni izinto eziningi. intho zengada Holiness holiness ngoba iholiness isho ubani ukuthi phela holiness icho hore ubekelwe imiyalo kaNkulunkulu ubehetswe imilawo ya muti wenza yona. wena wenza So you yona. are holy according to the standard. You are holy according to the standard. Sasembusweni. Samuso. You are the righteous. You are the righteous. Ngoba aweqanga umyalo okuthiwa Ubani hawahlola milawo. manje asikwazi ke thina sithi hayi Jalo rona haratsebe hore re. hayi kulungile Hayi yiza kulungile. noma ngabe yini. Itla No. inkapa Siyakulahla siyakubhubhisa. Rawlahla. We need to tell you the truth, the real truth. Tlamele re jwetsa nnete e leng nnete ya mannete. Uyibhedele wena wedwa. We putele wena ka bo wena. Uyihambele nje uyidlela ilokhu Uyitsamele uyitshela. amakhekhe akho nejuice uyibhekele esokweni if udliwa kanjalo lejuice. Hayi wena ukuthi washwala diheleng kodwa uma ngabe Mara hayibaningi. asiboneni isibonele Tshwana na uJesu. are boneng example ho Jesu. uJesu is the king Jesu ke morena. of this eternal kingdom. Wa Angithi eternal bazalwane. kingdom ena. Kodwa the same Jesus Mara yena Jesu ona. uma ekhulula wena Ha lokulla because lapha na akudlalwa akungeni sona khona. Ha o kene se. Uma ngabe ufuna ukusindisa wena Abantu batla ukususa abanikezwanga ubhanana namakhekhe nejuice. banana le dikuku le juice. Kwathiwa ke hamba ke Jesu Kwathiwa tsamaya he uhambe Jesu. encelela ijuice Sama ebhanana. ulela juice usha banana. But wena ufuna ukungena nazo zonke. Mara wena batla kena ka tsona. Awufuni kulahlekelwa Ha lutho. o batla lahlela. Kodwa uJesu walahlekelwa Mara ukuphila Jesu kwakhe. la lahlela ke Because bophelo ba of- hae ka lebaka la Wena hao. ufuna kulahlekelwa lutho. Wena Awufuni awubatla kulahlekelwa ithandwa zakho. Ha o batla ho lahlela ke ba o ba ratang. Idate nezinto nje uyithanda. Dintho tseo di ratang. Awufuni kodwa nje Ha o batle lo nje Uyifuna zonke. o di batla kaofela. Ngapha ufuna ezakho, Ka mona o batla tsa ngapha hao. ufuna nentando Ka kaNkulunkulu. mona o batla thato ya Now Modimo. asifuneki zonke. Jwale he ha di batlehe Funeke kaofela. zonke. Ha di batlehe kaofela. It is not about yours. Ha se ka It's wena. about the will of Ke God. ka Not thato ya of Modimo seng ya hao. Ohlwa. Lebala. Otherwise akazi bayibethi kabaziyo hayi. Abantu ba re hayi. Hamba ushone njengesipikili singene sishayela Kapana o ogodweni. tsamaya jwalo ka speaker se shapelang pitseng. Mo chapter 13. Chapter 13. Kaloku chapter verse 23 and 24. Thengisani ngelinakho niphe abampofu nizenzele izikhwama ezingagugiyo ingcebo engapheliyo kuphi ezulwini lapho kungasondeli sela kungonini khona ngokuba lapho
kukhona ingcebo yenu lapho iyakuba khona nenhliziyo yenu. Babusibanda sikwazi ungayikhuluma. Uma ngabe uthanda imali, inhliziyo yakho iba kuphi? Uma ngabe uthanda umyeni wakho, uNonkulunkulu. Inhliziyo yakho iyasuka kuNkulunkulu ibe kuphi? Ibe kumyeni wakho. Ngamanye amazwi, umyeni wakho ebeseba uNkulunkulu wathatha iposition kaNkulunkulu. And God will keep your husband. Because your husband is now your God. Kanti uNkulunkulu ufuna ukukhonza yena yedwa. You respect, you honor your husband. You don't worship your husband. Abantu abaningi lapha bangomama abanabo baba. You know why? uNkulunkulu is not a respecter of men. Most yabo baba bamendleleni kaNkulunkulu. Can you fight with God and win? No. God will kill you. Bona bangazi ukuthi God can. Because uNkulunkulu ufuna intando yakhe. What is will, not your will. Lo umnikeze umsebenzi wakhe. The purpose of God. Uma ngabe umyeni wakho emendleleni kanti uNkulunkulu uthe suka la uzela umyeni wakho uma ngabe melene nalokho is representing another kingdom. You can lose your husband ngoba yena usuke ecabanga ukuthi umelene nawe it's a pity ukuthi kusasa you will cry. La kukhona khona ingcebo yakho nenhliziyo yakho iba khona. And kuyenza uNkulunkulu ayiqede. Ngenze uNkulunkulu ayiqede because ingcebo ithatha ispace sakhe. Mawuthanda abantwana bakho kakhulu. Baso hlokomela. Ubabeka i-danger zone. Banese as children ubakhulise kahle. Ababona bakho. Utshelekiwe, unikwe bona ukuthi bakhulise not your own. Akekho umuntu onento yakhe la. Hayi umuntu analento yakhe. Promise ukuthi mina nginakho kwami. Akekho nento yakhe. We are owning nothing. Uma ngabe bes-owner something. Uzothi mawusufa dawe. Manje kusizona ezakho. Wena you just given i-purpose kaNkulunkulu. Wena you just a transport. Yokubabeka ecebeni kaNkulunkulu. You are not their God. You are just a transport. Ukubabeka ecebeni kaNkulunkulu. Abasibona bakho. Ngithi ngwazisa nje ukuthi Sibande umbheka awunlutho sisi. Hayi umyeni wakho unikezwe i-chance ukuthi abe khona empilweni yakho wenze umsebenzi ngokwendlela uNkulunkulu anikeze. Akusiyena owakho okaNkulunkulu. Kodwa ukuzicebe kaNkulunkulu kuphumelele kahle kudingeka wena eduze kwakhe. Ngalo wengibazi. Abantwana bakho obathandayo
ba ba ratang sibona bakho. a se ba hao. Ngiyabona uEnzo. Wena bona es Akusibona kahle kahle bakho. a se bona hantle In ke ba hao. real truth. Nnete. Akusibona bakho. Kodwa uNkulunkulu uthembe wena. Mara Modimo se Ukuthi you are a very good transport. You are a very good person. Ukuthi bangeza ngawe. Malata ka wena mona. Bezokwenza not your will, Esentanda hao. but the will of their Father that is ya in ntata bona a heaven. le hodimo. Kodwa iqiniso. Ngakubona? Yebo, akusibona bakho. Mamkhubona se ba hao. Everything ekhona empilweni yakho. Ntho ngolo mo ete mo philo You ba are hao. a manager. Wena u manager. Keep well. Yenza kahle. Etsa hantle. Yenza kahle. Etsa hantle. You will get a reward. Ka tshwara reward. Uzolisusa uNkulunkulu uzosakuthini yakho. Tatala hore ke nya hao. Ngoba njengoba uthe yakho nje but you cannot save it. Ukuthi Ya hao uNkulunkulu ba angayisusa. khona u save ba ne motho ka khona we close. And uSathane uthanda kabi izinto zamakhono. Ena satana rata happy ditho tsa ba dumedi. Uyabona ngazi uthethi. Ha ba ka re dio kare. Awuthi umbone kuJona kancane. Ngena o ko ka dime junior hanya. uNkulunkulu ade ngibone das. Modimo a khale ko bona se. uJona uyangithanda Ena ubalekela junior wa ngata o ba right ena nje. o right je junior. Athi uSathane hayi yena Satana ra yena. ukuthanda ngeze ngoba vele umbiyele. O rata jalo ba ne vele o mo behetse. Uyazi ukuthi mina ngisolani sekusho Masana nna ke sola. Ngoba noNkulunkulu mina ngisola ukuthi Ke sola hore into ayenza ukuthi abambelele kuwo ntho etsa hore ilezi a tshwarele zinto lezi wena. anazo. Ke dintho tsena na tsanang le tsona. uNkulunkulu ake isuke ke sibone ukuthi izoqhubeka yini athi Jesus Christ is Lord. Are Jesus ke Ziqala izinto zakho. Diqale dintho tsa Uhlala hao. lebhedeni O robala. uyabuka iTV O shebela TV. uthi uthenga imoto O reka ihambe koloi. ibanga yalitsha Tsamaye. bese uSathane ufuna ukubona ukuthi Satana bazoqhubeka batla bathi Jesus bona Christ Are is Lord. Jesus Christ is Lord. Ngoba la kukhona khona ingcebo inhliziyo yakho yoba khona. Treasure. Then uSathane uyayazi uzozothi Nkosi hayi ngiyambona khona uyavutha impela. Kodwa into ngisola uvutha ngoba usasebenza. Ake uthathe umsebenzi. uSathane akanamandla phezu Satana kwesizwe hana but mandla ukuthi sometimes maditho tsa hao. uNkulunkulu yena Modimo qobo. yena ka boyena. Umuntu osuse Motho a tlositseng iprotection kuJob ukuze uJob protection mo Job. ahlekelelwe izinto. Gore uNkulunkulu Job is a not hlale ke devil. dintho ke Modimo ha se Satane. Wash out. Unowning. So ke ningasabi ukulahlekelwa. Just ka la tshaba la hlelwa. Basibale basibale 23 and 24 chapter 13. Luke 13 from verse 23 and 24. Hallelujah. Umuntu othile wayesethi kuye Nkosi bayingcosana abasindiswayo na wathi kubo phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane. Ayiphinda bamtsimba kanti bazalwane izweni lendaba. Umuntu othile Mana wayesethi bamtsimba nasedlulekile. Most of the people esiphila nabo they hate salvation. Uma uke wathi usindisiwe then izomela uphenduke. You have to answer as if you committed sin. Esifu wenze sibi ubona. Ufunda ukuthi bathini verse phikelelani ukungena ngomnyango. phansi awume ngokuphikelele. Siqale lapha bese Umuntu othile wayesethi kuye Nkosi bayingcosana abasindiswayo na wathi kubo phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane. Ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. yebo and uma behluleka bona then question Nabashaya bona baquestion. bezame ukudistract basama ho distract. because lapha ngeni noma ubani Ubani mo ha you need to repent ushiye izinto abathi zona zimnandi kufanele sizenze ezasefamily noma lokusakhula zenze kodwa wena kufanele udecide ukuthi angizenzi. Lithi ke kulabo phikelelana ungena ngomnyango ongakanani ngoba phela ungena ngomnyango ngabe
ngoba abanye bayofuna ukungena Hobane ba bang ba tlo batla ho kena, ba hlolehe. noma sebehlulekile And bazokuvula ha se ba abazali hlolehile, ba yami tlo Ba behluleka. thiba. bazokunikeza ivulvayo Ba tlo fa forbaai. uma behluleka Ha ba bazokuvulvayo hloleha, ba tlo forbaai. if they fail to keep Ha ba the hloleha standards hore of ba- holiness ba keep the okuyisona standards of esidingekayo holiness, e leng as sona we se batlehang for them to be lehodimong, saved hore bona for ba them be to saved. get this eternal Hore ba life thole eternal life ena. bazokuvulvaya Ba tlo forbaai. Then one said to him, Lord, are there few who are saved? And he said to them, strive to enter through the narrow gate. For many, I say to you, will seek to enter and will not be able. Hallelujah. Sisuthu sibale A re go bona etsang ka matla ho kena ka monyako o patisaneng hobane ke a le bolella ba bangata ba tla lakatsa ho kena empa ba tla sitwa. Hallelujah. Bazona ngiqedile. Bazalwane ke qetile. Bengizonikhumbuza lokho nje ukuthi Ne ke tlo le hopotsa hore kahle kahle sisemshikashikeni. hantle We are in a ring, we are fighting. Don't sleep. Do not sleep. Akulalo endaweni yokulwa. Sathana sikule ring le ring enana okunganqunyela ukuthi hayi awushayi ngaphansi usathiwanga hawushatshwe ka tlasa lebane. usathana uraha noma kuphi Satane o raka Sering enjalo ke wena. o ring e Don't jwalo sleep. he. Ska robala. angithi kula amanye ama-ring kuthiwa mashaya yonke indawo kodwa awake Ukashapa mara usikathosa. but kule ring esikuyo Mara ho ring ena re ho yona. usathane mambathi ukhahlela Satane noma mambatha kuphi. o raka You have ka to bakae. vuka. Tlamehile o tsowe. kungabi nezinto ozigodlayo Ska bana le dintho tso di tshwarang, tso tshwarelang ho tsona. because it is not about you Hobane ha se ka thato ya hao. but it's about the will of God. Mara ke ka thato ya Modimo. Yeah, I'm told you. Ingakho nje abese bathi morena utsiba matata aruna morena utsiba uJesu uze wathi Ngithola nje sona mara. elulekani uNkulunkulu uyazi ningakathandazi ukuthi nifunani wena ufuna uNkulunkulu alandele wena hayi wena ulandele then who is the king are you the king or we have the king Jesus hayi kuphendule mbazana ngithi mina angithi wena ufuna uNkulunkulu phela uma ngabe uNkulunkulu ethi ungahambi ngalendlela Alikumeto yaqamba mbatha ngoba nihambe nikhohlezele ungahambi ngalendlela Utsamalele ba. Uzibana nosatha angithi wena awufuna ukema kuthiwa ungahambi ngalendlela ngoba la uhamba khona uzodibana kuthiwa iyeke inosathana kuthiwa hawu Dawula ngaqala ngihamba ngalendlela yebo uhamba endleleni kaSathane it's just the grace hayi kodwa sihamba yebo benihamba because bengazi but now there is no time ukuthi get rid of those things you will die and go to hell ezinye sikhule sizenza vele kodwa now we know the truth and the truth will set you free wena ufuna ukuba free hi it is not about your will it's about the will of God I spend a lot for this no yes you spend a lot akuqala nemali leyo awuyazi ukuthi beyiqhamuka
Because the Bible will say gold and silver. Hobane Bybele e re gold le silver ke a hae. Hallelujah. Amen. Amen. Are eme mo bazalwane. Siyabonga